Okay. Bamwe baugaga kabagukethania, bangi bakauga kabakuringana itherũ, na tutugaga gatukugambania. Bilanto ba confusana wendo ibyo binge usingana turula. Ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njira ya kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka mukamenyana buru. Kwera ngororia guti umtogora mtu adorete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chonde che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe Okay, akwenda kundu kaangaratania muntu imbeane uko tuka atumba okurekera. mbotera ngepe Ngwe ondogo wa kukaurana. Engwe. rikana utegwikiangare road test utiambite kumigura. Meru TV tuina mbere kwa tukiendelea kwaraniria na ngikuririkanagia ati kiuri gitu kinene ugorobwe munthi na atiriri no kuona taka governor wetu Kawira Mwangaza akaina mbere kwigua agiotanaga kiri impeachment iri mbere ya kiririkana tukiaragia ugu ma MCA 60 bari ruterendo kuwata mbaru kana yendekithira kuruta governor Kawira gitini ikio kiuria gitu kinene ugoro bwa emunthi na mbere ntia wata ugeni ageni betu kana mbere tina mbere kwa tukendelea na rwari wetu ndio na kwina antu bagano na baleaga babethe bakina mbere kwa bakeranagia nani ririkana namba yetu tuno wenu ya 0707699001 niyo namba iragomba kwina mbere kwa keranagia na tino gatwira uge bwaku bukoneni na county ino yetu ya Meru. County ya Meru nukuona ithiete bwega. County ya Meru ri nukuona taka mantu mari sawa kana uliona mantu makarakarangangi ata ndeni ya county ino yetu ya Meru. Thina mbere ukanina ati na gatwire uge bwaku iburiko kengo tukaina mbere kwigua tukimenyaga mantu makarate kona kwina antu ba kwenda kwa nati na mbere ngi lakini na mbere ngi kagitania ka etire ndeni ya condition imbega kogu tumira na mbenu iri kionini ya TV yako kengo tukaina mbere kwigua tukiwatanagira na njira ira yagirite ibwega sana ndiona kwina uyu gutwira athikirite kana rithite mubango ena arante cia Nkobo ibwega sana ariuga Nkobo nturaithite uria mantu yetete na mbere Meru no kirigatu ariuga Meru no kurigira tu bora mantu methiritwe makithi na mbere a county yetu ya Meru. Mambo bro akauga niko ndani na nasikia mnaendelea kuongelelea mambo ya Meru. Meru aiendi sawa na akia nani Governor hatoboi akia nani yani huyo mbuga ikinyana dhulite zaidi mwantu mama Meru ariuga akia nani Governor hatoboi ibwega sana nontu bwawe bwaku nkuona tu antu bare aba ingi bare bakuga watching kana baba kuga bathite na mbere kwigua bakiraithagiria mubango. Thank you very much nontu bwa uge bwenu bunthiobu bora bwethirite bukina mbere kwigua bukirutaga ndeni ya mubango wetu ugorobwa emunthi gancho kiribio viongozi bwana bario gato inambere na rwari wetu tu rwa ugorobwa emunthi kwina ndeto irario governor na kuruiwa nontu na kwenda kuthongia kiamani kia UDA tiika no egiro ndeto ino na ndewe kinya first gentleman kwina gitia kwenda kuromba kia UDA no ndikomenya ndeto ino ndeto ino chithukiritie ata na richiona ona ikari ata
Kumare tena na mtu wende wakenda kuromba iti nontu kuromba iti ni Phil William na murega kwenda kuromba iti kinya ngenda kuromba kera isi utu mwidia no kwenda kuromba na mtu wende netikirinde ne katiba yetu ya Kenya kuromba iti wakira kenda ne Kenya wonka ena qualification boyele UDA tekanite mtu kinya uri ku by the way ware ture UDA tena gabana UDA tena gabana etina gabana nonto urorombe etika gabana na ere waziri so imuitingu wa thirikari yes thirikari nene kama thikalenturi na possibility is very high kinyate rombete nonto rais no amurereka wendi tirangui yes no gwa rais no amurereka nditirai nditirangu no amurereka nyaromba ndo rais atitata timuira so UDA itena gabana ugagutha kawira na kwenda kuromba eti na kuronda kuma ke UDA no mudite kuma ke UDA gotiewe birabyo ndi kuma UDA birabyo ndi kuma UDA kawire nabyo no to one ena kibande 2 ena kura yes evidence stamu to enda ke political party kura na kibande no what yes na imukenya endere imbibi mwiri kuma ke member otekio so akia kuwiwa ati yawo wa ni urakwenda kuma ke UDA nonto UDA endere nonto na kwenda kuma UDA muntu no pewa amuri dai muntu Jubilee amuri ai muntu Mbasi amuri ai nonto muntu bati umura no UDA aikira usindani wa wena na we ndoka kwithwa na kwenda kuma UDA ewe tegethwa sababu ya kuatire woni onto kwenda kuorwa ni urakwenda kuma UDA nonto for one anto baba UDA tebonka keba kuura kawira ni wa Kenya bonde yes we ndi member wa UDA na ndaromi tena UDA lakini UDA tio qualification ya kwa yeti ni anto bongo qualification ya kwa yeti nonto one okay kwithwa anto ba wetikiria na ba kwenda ba wetikiria na ba kwenda na kinyoke thoke amene kiriku ukahukuma one ndenda kuchokia nini no peo ya renjaro muno netari na becha ko sio me mobilize ura nonto one mpuru atari bandu atari hukuma kidrikari so atari na masupu ya kuati antura lakini na MCAs na members no kwata onto UDA kinewe arenjaru nonto yete few months lakini kijayo irakora uno nonto nere ya masu nende romba yakwa ni atiri ukenda kinya kubwithia kiama yaku weka wira kinyo kenda kubwithia baite political party utukwidia nonto ina right ndene ya Kenya yetu ri ukenda hukuma kiamene kinya kikari utiwo kwidia nonto minyo bichana na mwe widia muntu hukuma kiamene so akaiwa atilia na kwenda hukuma UDA kwanza ki UDA tu ni ile ne hukumire Kenya kwanza Kenya kwanza ndio timu kubwa yes so uto muidia hukuma kiama nonto oru are turinda romi na UDA ngenda kuthama UDA mbukuma kiama kia Musali Mudavadi no kabukuma mbukuma for the people no kabukuma nonto bioda bikire Kenya kwanza so ute muntu omba kurungama na rege akwira kitu kimwe are turi tu kwa demand UDA so much na kinya election ya UDA si September 9 in December yes lakini vikana utobumwe kiama is just nothing but a political party a political vehicle okay na te anjabu 2027 kiama keke weto UDA kethira tekyo kinya rais akarunga makyo agoboko wata imbiko ndo kwa atedia ndenda tuchoke nini kuma ke rais Uhuru kithorikana Ruto amberi na URP kiama kia weke mbere ekira kyo yude bururi Rift yes URP lakini endere ai hukuma kire ke thirikari bokuma no Uhuru biboyere ikiama kingi kyo hukumire recently kekire yeringe Jubilee no what so kiama ke political vehicle yo kinyithia in destination iro itatia okwenda so kinya hukuma we ngwari ari ngavana wetu kawe wa Miru ibia hukumira byo te independent so independent no ya mukare all the way mwanka ngava na kuntu mwandie MK aririe na antu atamwathire awire twekunikira mama jepombere kunyura nyuma kunyura nyuma yes twakunikira kwa nyuma
agunurae mbere uyu tibu mkuu asaiti au ntetu ni boku ni undi mkea ariji lakini ndio tukua atire ni kumaanisha MCAs ni baamu kunikilite na manto maingi saiti yato tikomenya to wananchi kinya wambe ne bo ambecha ba mukunikilite saiti kinya manto ne yonde ya kuthithia mai wananchi MCAs ba mukunikilite muno ikaburare mere ndiye mkei amwirire ichia uraruya na bunduki chakuromba nende bunduki bako irai bunduki chiao kiraito akoira bunduki chia mbasi no peo akoira bunduki chia no peo Jubilee ekoira chia Jubilee chia Jubilee UDA kazi ni kazi ekoira chia siao so we lungama na chiaku na wabona chio metie na ulite bunduki kenda babu bilanko benya ake tebo ya muno kunja marina manene no to tichene rina riko wewe ngwa umba kwa ruko iriti kawera abirije kunjira bangi na muntu urarenda kunjira rina bela burukire we mutuma mbere ambiria MCAs kubado kiria rieto kiri wananchi baba bayete ngui kwa tuika MCAs bakumea bamburaria astuka ki MCAs yarekana bo abakanya kuruma bamoya ya batenda no megiri makosa kinya kwaria mbere raisi MCAs wabaindi bayete tenda wa kuwindi mabacha by the year uwiri na tena wingabana ukumedia kwa muntu to minianto aritiranto bangwe wa mwa the same tender era ukarirande akabangania mbeca ni ana iyo kuma cha tender riko menya oi ugatho oni ni betete kurangira sie lakini oni kabangania ogira sie kanywa we kara na kwe akwira myako tene tomi kinya we to a no to wimba ti we to dogono ve very nkaura into winke yana bio na mwananchi atena bata kinya kwini bobwa no to tayari manto ya iningwa uinde load ranger uinde bude manto yakwa luli ndeningwa so tena akikinya kujulisha ntu ukiakwithwa kawaida na kinyete antu akwa want tenders ki MCAs baraba bati ko buruda oversight ya kuolendenia na mbeca cieta saindini na mbeca cieta saindie akiena dinene no gugwa ena dinene muno nanga murungu amutethia no nto kithako kintu MCAs bati kwithwa bakia involved with tenders lakini kawira we ngwa abaturi atharani mbere ya raisi ndaibiruo gwa no ria kakawira kumiria kwaria u ningina kumiria na kumenya kuku ngo ikuitheka kuongwa no kuibwa bu lakini kawira atonere utugu na atonere boine tugu bongo ndo kwira ne ati kawira ate kumenwa no to bokwenda kuendekana na kiama no kiriku no to eno uru bokiria kionde akenda no abwide kinya kiawe so akakazi antu agera ya kwamba onto nkuguro ne antu bakwenda hukumae UDA oindare UDA chia kwa kure chiandire ndio wa muntu aetata bongo wa muntu aetata agatutongoria akura raundi na ibetho abai kuona mwanya bakatokwe atokwe kura raundi so kiama tiko kitwe yakura ne ake ne kake ukamata wa kinyandebene kwa twika we masumbuano yara we chumbura kuthwa ni bande potokope ibande angambi kenda wetekere kiama yate uchumbura muno eno nto anto no etoka roba muntu kibande potokope kibande na saini yake na akare so we abo kiama kake ukava no kuiwa mantondo nto ya yare ya yau so utebyo kiama kitenda cha muntu sana UDA imbezi yana ya muntu utecho abambas kutecho no kuibwa utembia ti aya na wake UDA ila muntu omba kwetu yana tio for example oni urongo ibwa yira munobo kiwa winko thanu UDA 1.5 million ne nicho kutumira na muntu ura ware tene arendio rongo muno lakini nonge arendio rongo mu kenda oni kote atweke ngochinda no mtu tayari bona ndi naweza bwae bozinda lakini nde urongo bu sometimes ibwa ndai wantu na bwa bweteke no mtu kama kiki adina na inya tona nesekina umbrella lakini umbrella tena mbe so kuran kwa nati kiama teka ke utethera che muno kuona mbecha ki utethera chi aki o kama ta utika rio rombete to potokopi to ibande ke dawe tikiruya ABC no to ABC etiche binge no kwa qualify ni kisharia cia ABC okiromba ite no gubwa so whether we mwono raisi kana ote raisi for example
Kevin Kilonzo bila bya mutoriri ate karombete ikwethirwa atena voters card ya kuntukua kurombera akuromba kura system ira moleli era mona Kevin Kilonzo atena voters card era muchunguza mwangera ona kinya kibande atena kyo bya utumira ni passport ya kana na no kubwa ndongea no ntubu rathika Kevin Kilonzo na ari lawyer the international lawyer we can listen no kwa tondu so IBC etethikira wetha kawera nara ngabana kana arari o kinyoke ndu makiameneke kuo kana kikari kuo kama ni choka wenda akendo kwata boya ukithia no ukithia no kamene so wakaatia ntubera bio tumo urwa no tuno kwenda kukuma UDA by the way UDA tena ngabana ora twaromi meka wende ture right away you are see then to munene mrodi kaine Kenya ndio grasi yake sare anda Kenya yonde kinya kaduri utio grasi yake no tuwe kaduri are adha Kenya yonde deputy mbi speaker na ngago chogerio ntubu listen a members of parliament ne ntuba nene mbi ekana bo no ntubo iba matora yi ibo be lakini umenye mporo wake ndo tirimana na rais ati yokia mweri kuria no tirimana na rais lakini uwe no ore ukume au na Faruku Kibeti akawo tuguma lakini mporo ati ruguma ni Faruku Kibeti no kabara ne dia bakendea no ntuna ichio mwira wa ndigira kwa musonda wakayo tada lakini wote no koro ndigira rais kura yo mtete ibwega thank you very much Kawira Mwangaza ngabana wa Meru kutonya kiamani kya UDA ka kwenda kwa ka president rokoro ntakeje nayo niambe athambe ntakeje nayo kenda retera president atikaretere president ntakeriku ntakeje kwandika kurutha the CEC bara appointed at involved the public service board runi roko kawira ni ntakawe nayo thamba kurega ku respect atongeria bangi ni ntakana tutigwitikiria kire UDA uchafua kiama giki kiama twendete kiama kina mutongeria president umwega na tutitikira kabisa lakini gavana gatuika akauma gitini kaomba kuena wotu bakuthongea kiamani ari akiakulwa yeno athongire kiamani adwaru condition gavana ola akiakwira ntu umeina una Nairobi uni kudisaini kwa gavana kudisaini no athongire kiamani no kumeganda aria kitharaka no athongire kiamani aeta kiamene aka member wake kiama bonka akia kudisaini rukiria ko ni kudisaini tukubandwa email akadisaini tukogeria mutane onge aka munene kwa totena arume baba ingi muno bakwenda kwa anene abaye kuru bariku na kinya yakuru nemde na woni kumenya kwenda mundu wetu kadara wa imenti wanapenu kadara odawa na kwenda kwa deputy antu ibo molelia deputy gavana ngwiwa kinya biyewe na kwenda kwa biyewe na kwenda kwa deputy nuronge we batano tebaeta nonto nabo ginya linda wa mweta wote thina lakini ntieta bau bangi nonto sources idiwa bakire kiwabo lakini arume bau reta na mweguru mwe ibole linura omuntu akirasi negirari ki bau bonde taeta kuro number 1 bau kuro number 5 kuro number 2 lakini ndio watu kwa atire bonka batu tukiakondirwa ngabanora tukona nonto no mutuma wa andra ngabana tu otari ni antu deputy ngabana woroke ya bonka umete imenti nonto no imenti temenya utiwete na ngabana deputy ngabana nonto ngabana ra umete ko imenti mo watu ndu nonto deputy ngabana arari muimenti deputy ngabana ari umae imenti na tika kwende amero bare ya muimenti abongoza ni muimenti ni kawira ore ate muimenti antu ibare kae bua imenti ni kawira wengo warea wale tikira nona wa mtu wa yukia tugenda ni buo kaweda area no ntona mtungi ogero ito mama arodwa what is a loose tongue mogora tulana tobiko tobiko amurie what is a loose tongue what can a loose tongue do it can cause a lot of problems mogora